ese bese edu enwotwe 18 ana wo nyina kan bo mu ameno kasai wo mo kire se OPD department a ewo kolebo no wo betie tue nyame ya adom a wotenachi efiade ya na enye wo mo nko a ekuo ni be so eye Ghana Association of Medical Laboratories Scientists wonum eka ho ana Ghana Physiotherapy Association ana Ghana Society of Radiographers ana afenso ekuo mako be se dunum kan ho a wo nyina echire bu se dia ekoso ewo OPD section ewo konfa no che no wo mo adwene ho a wo mo ntiase nanso no mpanifo ayo madwene se wo mo entie wo mo ne entie wonom echena na wo mo kasa no mo kire mu asese no eye kolebu eye ya sabia no medical directorate no ana wo mo aje omdwumadie na boso a ene kwa se wo mo so lesese nkomo yesa adwuma no nanso wo maka kan mpanifo ntie na hu behia se enimoni mu ya no wo mo fe wo mo se kira ban ana afenso no kolebu abanya sabia ne mpanifo mo hu no se bi wo dampo bi abonti a wo hia wo gwanhwefo na se won be adwuma sa nursefo eye OPD anursefo nanso no mpanifo a won be dada wo makoba die so obi ni hode na wo mokoya na se wo mo eban wo bere wo mo nsem trofo edi nkomo no local chairman ewo mepacha okonfa nochi eye trese eye kolebu ankasa eye Dr. Francis kwache entry ana wo kirem se wo mo di nka bo mpanifo na mane se de ekoso ro mbeti atua efiade bai mpanifo nka ho hwe nanso wo kina ya wada se mpanifo ye hu bibidi a wo mbetwe asan na emom ya wada wo kina nko wiye no na se mpanifo anya ho hwe de a ba biom gina ne hwa na omu gina se eye OPD department ewo kwamfa no che no wo mu dom na de begu fom ati atua afiri se de ekoso no wo bo anyiso we ane nkomo a efiri kolebu abaya sabia epia ye kenka kire mu yantu akase bono so ane yemo emfanwura mu ewa Ghana man pani na arodan kwa Akufo-Addo na kache ne dia me no kase Ghana man pani bono homade akopie mu ewa ne Black Star Square krabopre mantemu akwa pa dwumadie bi edi eda so district road improvement program etwanitia kan se drip na nse nyasem kuma kra we de enya adura ede ho obie ewa yare fo mpaso na dwumadie ne yase baba boa pa wo man Ghana ye mensiri ne nyina mu no ya kwanya tumi akoso ye pa makwane abadie no eni amatumi atodin na Ghana man pani kire mu se sesi o man Ghana wo mu se aban bia ba obona sese ne modembo eye na fam de nanso no ya kwanya hodo wa mpotem na du ba bia na ayebisi basani senti watena se adwene ho ahune se ade ba ko betimi aboa na o man Ghana ye na kwan nyina atumi agya ne nanso pama ne amatumi akoye ma akwane abadi atumi atumpon ne nyina so betumi aboa mambuo no atimi asane akoye mensiri hodo ne nyina mu atumi aboa ne ama atimi akoye pan Ghana man pen ne de adwumade na so no hotira kasem no gina simpie so se na de ensem na koma so panto obekasa na ndan kwa Akufo-Addo kirem se o man Ghana mpuntuo patitiri ubegina ye na kwan so afiri se yensi kasem nyina ne ma hodo a ye hye ye na dwade nyina no ye kofa ne ma ne nyina de free nkurase ne ba kuro kese mbeton na se akwan ya hodo a ye fa so akono sa akwan ne sai ya ne ma ne bo ba ye den e ma tofo no so di biatum ne bedun kra bopre man tamu so mo so mo koto ebeton no so betubuo no ne senti eba ha dwi ye pante no betimi aboma de dwumade a wo be no etimi aboma yakwan hodo a ewa wa ya mensiri hodo no nyina mu no etimi akona ne mpa okasa na okire mu se o man Ghana school sam ebekwayi a ejina akwan so afizu ya pomudin titira bekwayi nso a ejina akwan so afiri se obi betimi atukwan akwa na pomudin mu a ne nyina mu no obefa ka na akwa ne nyina nso na se ofa kwan so de senti se tumi bua ma akwan so tumi da so hwere na ne matumi kona ne mu de betimi abua pa ama na yakwan so akwana abadie no eniama etima koye pa Ghana man pani dwumadie ho ntoma na okirem se esi ayekese no ode ahyan mako mpembienu aha mienu ne aduanan ede baba boa ama yakwan so yie etimi akoye pa mekire 2240 equipment ode baba boa ne ede baba yi yakwan ebi eye motor graders afiso backhose rollers wheel rollers and afiso bulldozers ahodo tipper trucks ana concrete mixers ana afiso ya water tanks ahodo a ode baba boa pa ma yakwan so de ye fidie ne bedi dwuma ma na etimi aboa emanya ye mensiri ahodo ni nyina mu no akwanye etimi akoso ye pa Ghana man pani ka se no chirem se sa dwuma de we no ba no homoden se ne bedwafkuo mako nan 4 member committee betena so aboa ma mensiri nya wono ba hwa so ma dwuma de na etimi akoye pa free se se momoden ampa ni pa betimi aboa nkuntabu akoso ye de omanga de ye nim abadi mfidie yi bai no bia amode atambi de akosi kodibu a
ahye so akwaton wadi o kyerem se so won made am panipe ma won da dwumadi na betimi akofo ha de abanti opa bejo ko mbada dwumadi na timatimi abo na zumadi no atimi akoso ye pa Ghana man pani kyerem se won ma made da dwumadi na no technical officers a wonum be free local government decentralization and rural development ano ababebo ma dwumadi no atimi akoye o kyerem se ebiri be free ministry of roads and highways so abeboa and people be free a year 48 a year engineering regime and now is Ghana and for sabra bomb dwumadie no etimi akoso ye pa na wo kyerem se nipa mabon maden atena konwam akwadi so titinafo no e be free yan district chief executive and now is metropolitan assembly now is municipal assembly na akoboma dwumadie no eniama etimi akoso ye pa Ghana man pani ka se na wo kyerem se ye kese no wo hwe na ban betena benyo isu a e free pimbienu ni edunson me kyerem 2017 ekopim December 2023 mo kyerem se na ban ya tena kwanwa so obomade ayan kwansi ma akoma empim du mienu ahawotwe ene aduasa 12,830 kilometers of roads na wabo na homode a ayi magana fo nyina tinya tede ne pa o kyerem se ne interchanges no so de obo na homode a mu ma akoma enzia kyerese adwuma pa wa body ma o my Ghana no enya se bukuma kran Ghana man pani kyerem se wohwe akane omampenda da drama mahana say drama ni mahama na be twa mu a o kyerem say onse na no eba maden eya kwansima empem 9 ahansia ene aduasansia 4,636 kilometers of roads no bon homodin ye ene o kyerem say interchange ni so yem akoma ni ma ja otutu ne die hu a enya de be ho kra o kyerem say do mahama be ye bi every 2009 kwa 2016 maden ba bodo to abawe hu a enya de ene ne ruta kakro kyerem say sesi yekese interchange no waguso a ebo bi say enka so na ba we nso de na bo made ayem akoma eduma Ghana empunto pa etimi akora ne me pa o kyerem mu say we ya boto de senso betimi aboa na empunto atumi akotitu ne yakwan mu no watumi aboma mfide etimi abeboa ma digital assemblies ne nyina no etimi aboma kwanye etimi akosie pa Ghana man penin ejemina kese adwumade na ase. Ladies and gentlemen, allow me to delve deeper into the vision behind this transformative initiative. Our nation's road network is the circulatory system of our economy. It is through their veins and arteries that commerce flows, that farmers bring their produce to market, that children travel to school, and that healthcare services reach the remotest part of the country. By improving these road networks, we're ensuring that every Ghanaian, no matter where they are or live, is connected to the opportunities and services they need to thrive. It is for this reason that from 2017 to December 2023, we've witnessed an extraordinary expansion and improvement in our rail network throughout the country. From 2009 to 2016, that is the Mills Mahama era, our nation completed 12,636 kilometers of roads and 5 interchanges and overpasses. However, since January 2017 till date, i.e. the Okogyeabour Mahama Barumia era, that's unforgivable. I hope you'll allow me to withdraw that statement. The Okogyeabour Barumia era. We've witnessed exceptional improvements in our road network nationwide. We have successfully completed a total of 12,830 kilometers of roads across the country. Eni awoti ye eya Ghana man penin nana adodankwa Akufo-Addo nene ena wote ye no yento adwume no si akase bo no esom bomode sa odo message no be hia yen e wo Facebook no eso DLFM 106.9 na wonso kasebo no beka ho a na etimi aye kama pa afre sensam ede nam no akwesa himfie nam eso asedempo a yebo ahomaden na ye de aka ya de hie nyina yento akasebo no so ne yenko Ghana ye mra hye bedafie edom kase a wonom ewo Ghana mra hye bedafie ene wonom ayensam trefo hia mu na ebufuo has come womu buafu pa ne nyina no ene se womu kirem se ekwan a atiamehene right honorable Aban Kingsford so mana bagben wafa so a na waja parliament no ensinsemu na watu kwan no wadwene ho a wonti ase kura wotiremu asaya kasai Speaker of Parliament right honorable Aban Kingsford so mana bagben wadmani akirem ewo United States a wakwa akodi dwumadie bi na no ana yewra Alexander Kwame na afanyoma Kesa wono woye majority leader
ensemtrofo nhia mu asia dia to dwa kyerem se kwan ye yetu eye emrahye bedwa na setena no yetu se da wabra as a speaker no wo mo mama ne wonu wo nsusu ho no ha dwe ye pa we kyerem a asesese no speaker of parliament yera Aban Kingsford so mana bagbe no akwantuo no a wotuo no ehia no papapa esene emrahye bedwam dwumadi a wo mu edie nanso no efie ho no mo se biye wo mu ntontos wo mu nton akoko no ana wo mu nton sanfuo eya adwenkyere consensus ana wo mu totoa se na be ya wo man nkyekireye ebetima kon kane wo kyerem se ewo mu sasa sansa ko atu a wo na kyirija akroma na se speaker eni ho no mu a ayana first and second deputy speakers of parliament no wo mu ewo ho na mwade ba ko obeka no se eyewura Joseph Osewusu eyemrahye bedwani ma asante bekwai sadan so ana yewura Andrews Amwako Sema eyemrahye bedwani ema adanse fomena se ko basa speaker eni ho no mu a eye emu ba ko na betenam eba na sa no a na se de wakwakwatram se speaker no se bio adwento oto ano a ye to ano ba bia wakwatrem ntide wontime nkyira na adwene fi se sabre no wadane speaker awie na ba na sa nso na amadwumadi a wo mudie no ayede pa nto no de wo ka ne play fa se bio wontime emfa fadie ema na aseba ntete ne che nto wo ka ne play se ekwan ya yewura Aban Kingsford so mana baben ade be che ne wagya parliament ho so otukwan no majority ne de wo mudwene ho a wo montiase ye Kwamena Alexander Afenyomakins express our disappointment at the turn of events by Mr. Speaker. Well, we all know that in this Chamber of Parliament, we proceed on matters, reach consensus, and take decisions. I do not think that issue about adjournment and the reopening of Parliament is purely administrative. I heard a few days ago about this adjournment synod, and I must say, in all sincerity, that I engaged those I had to engage, and I was getting to a certain understanding that we could reach some consensus considering the number of business that we had as a house. Surprisingly, he did not give his closing remarks, neither did he allow leaders to even make certain remarks which have become part of the practice of Parliament, and these are worrying. That notwithstanding, Mr. Speaker is the father of Parliament. He presides. We don't want to go into any banter with him. We will not act in a manner disrespectful of the chair, except to say that we vehemently disagree with the unilateral decision to adjourn the House Senate. Eni ayati yeyi eye efutu emrahye bedwani yewura Alexander Kwamena Afenyomakins wono ana oye edom kese ne ba no dane wo Ghana yemrahye bedwafie na wo kyerem se de yakoso no se wamfe ne se a enya de se speaker be hunu se wo mo yam ye omo yanti wo mo kan ne plane akwanto no doso dodo emunsam eno no yentu akase bono so ane ye body awura mu e wakofale ba ya no kuro ya so na yeso pani a oda eye Joy Impartation Ministry ano eno no wa pick farm nkrapopure matemu ne den adi Bishop Dr. David Zitobo wakase kyerem se oman Ghana titiru ni asofo amaba o kyerem se nche bia nkopon ya adoma opani ba busumedi ya ni de etoso enson Ghana fo nyina be kwesene akwato aba ne senti asofo munya akwanyina mugina so da mu kasa mmamode se mo kasa mo beka no ebe ya asomdwensem ena vizubu hunu se so mo beka no ebe ya nsem ade nkabomba be firi se oman Ghana ba ya koto ne ubehia se asomdwen nkabomba ya adwuma firi se ena betimi abo no oman Ghana kabim kabia mamu aye wei yatimi akraso osofo kasa na o kirem se ena nso beberebe na aba na ena ubehunu asofo bia kwagina na so dem ne wa pagya ne nsa ne wa ka kira members no ene twede amponyankopon ayi a kira me se ne empia menyo kwai wanu flag no esewiam tenten ana soro abofo etoyeyum etwa ho frank adihia ende se we de se de tie bia 2024 abeto we de empia menyo kura na ekro ne ye boy ensem osofo se pra sang oso be kwanso na soro bi nso sofo asoro agina oh afi we me hu se bi before flag no efri so beto fom se tem na ne ma etwa ho ahia no te sabonsam fri soro edne finger be bosso me sia me kezem pia manyo kro ne de mo da fom tim 2024 abeto we de NDC an ekro na wochem se dabi asofo amaba we nyankopon nya ne se no ye nnwuma fa ne senti modia ne se mon kan se ma bebo ma asomdwe atumi aba ene ka matumi aba na atumi abo ma mamu aye wo mi ni o man Ghana asomdwe ye wo no yatumi akra so firi se wochem se
asofo na kwanyo mu nya no enipa pempem na ebawuram waso da mu ebabaje nkyekire ntino se mo kan sema beboa sa na betumi aboa ma ato aya amanyoko ni nyina sum na etumi abo my Ghana bato ede yanim no etini akwa asomdwe osofo kirem se ese ayekese no wo hwa manga na yewom se ese no de atumaburu ni nyina nimu se abana de yanim yakopon ya adoma openima aboso de toso nso no wo kwa akoto aba modern se obatu aba emo kanini a wogini de hu ni se nipa we de yakopon ya de ma we hya so betumi aboa wadwene nipa ho asno no wankase na manyoko wadwene Ghana mpuntu on de kanko ene nyuma ho na sente saa na wode bibi de show mu se me MPP ninti ya de opanchi begyina meto aba ma no me yandi se ninti ya de odwan begyina meto aba ma na de a etumi mu mo my Ghana mpuntu a yepe ene o mani kura ni mu no anya de betumi aboa kra osasi kire mi se empire botumi ya de nyina nti Ghana de je yemko sine mo made se mbobɔ mpaye ede mo my Ghana titiri se bakoto aba no o mani nya asum bia se de ya amambi so ntokwa hodo esi ye no ebe pare o my Ghana ojemre ene ensam training Emmanuel Opoku active DJ active edin komo emu enchiremuni. Bishop Dr. David Zitubo from Joy Impartation Ministry. I want to make this clarion call on my fellow ministers, the men of God, that according to scripture, Psalm 33 verse 12, it said, "Blessed is the nation whose God is the Lord, who is Jehovah." So it is imperative for the nation to be for God. But I want to address this matter and appeal to my fellow ministers when we stand before and behind the pulpit in front of our congregation, that knowing who wins the election is important if the one who has been mandated to be on the throne, to be at the helm of affairs, is the one we are showcasing. No, but when it is time for election, the stakes are high and everybody wants to win. Therefore, we throw caution to the wind and we don't care. Fellow ministers, fellow men and women of God, please, let us use our pulpit to address this matter. Talk to your members, talk to everybody, and those who have gotten to that level, the fathers of the nation. Let us make this clarion call unto everybody. Let us talk to the politicians who are in our churches. Let us talk to the leaders who we preach to, that it doesn't pay to do that. Becoming the president, becoming the MP, becoming so and so person doesn't mean people should be maimed, people should be killed, people should suffer. It doesn't wash. I don't see the purpose and I don't see what we gain at the end of the day. So I plead with all of us, let us use our pulpit to preach peace and to let the individuals know that it is not such a time for you to be doing such and such and such. No, let us make peace to prevail on daily basis, not just when there is election. If we are truly peaceful people, when it is election time, we will still be peaceful. But because we are not peaceful, because we are selfish, because we are greedy, because we are self-centered, and we just do not care whatever thing that happens to anybody, all because we want it for ourselves. Eni a woti ye aya kofalo baya onukure ya eno yesofu penia oda Joy Impartation Ministry anoa eno no ewo pick farm e wakra bopure temo Bishop Dr. David Zitubo nene ena wote ye no yentu akasebo no eso na yenkan Ghana fo adwompo ne kakra ewo Facebook no eso a odoyi edifretema aba and was said the future of this country is so bright na kasebo no so edemo papa na piaga wo different atuma safaba and was say kasebo no loud and clear na NPP needs more years to transform Ghana. Yada say Anna Asante Emmanuel was say I am watching you live from InStyle Industries Limited. And I say greetings you Pia. Yada say Anna me wafa say Francis Nate was say kasebo no loud and clear Ewotema Community 25 was one mama Selena Nate eni abusuano wo mo bie mu a kire se enya sam kotoa e wodo we nyane ne mpotamo wo se kasebo no jai and wo se akwa aba o bishop any elders wo se the news is everywhere right say DL here DL there DL everywhere ana Frank Sego ye fa ni DJ Cyrus we di free man kasim and wo se good evening Okogyeabour ne wo fa se Kwadwo Sammy na wo se news no so de enya sam kotoa wo se parliament is like I could say Parliament likes big English, and big English cannot solve Ghana's problem. Even England, baby, what do you find, my yeah, was it even England speaks simple English in Parliament? I had your boy, Borofakes here. Would you know who would better say one? And that one also the bay.
na yentu akase bono eso yetu akase bono so ana yekọ Asante Mantamu na yedru Asante Achem South na hinkro ani dwaso ene wo manfo nda so de ya asemde wo mo antibi ne nyina no ene se wo ba bia timi afafuru abosom nkono yedna kwa ya asabia ama midwives aye ne push ama nyame adom watimi apushi ama kwada na beto amantre so nanso wo man kwada no so a bola so wakoto na twene nguram se twawu na nyankopɔ bɔfo anya bɔfo tantan na wono anachese ne wotu maame bi se maame na ponche identity won hwehwe no na maame ne guso wo hwehwe ponche no abo abrechire do do bepie so anya asam ketua eno nti de mpanese sese bio wudi krama bɔne achi a wutu kusifuro hu na eno na maame wo pam na ponche hwehwe na ponche no ti sakwada bi so wo nwura mu ho o wawurade maame tu meka twene kokko hwe ya akwada ketua bobo nsa afa no abawiase ne maame abeto na twene nwura mu se twaw nyame adom wo nwui na maame tu mirika ekobo empotam ho no fo amane ema empotam afo no bo amode ema sabre ya makwada no so a ye na kopiem ewo dwaso aban aya asabia se ye kasa de wo batan ya wodi boni etesa no ni din enya metoga ani enyanso nche no enti afi ni ewura dam ahwese wei ana atopampesi gudam hai na ha ne de bebo no se watopampesi gudam na sakwada bia ni fio de acheso wa na yesa edunti assembly member I wono wo dwaso junction electoral area eyamia minia otani yaya wona de sansem wei eto DLFM central fo animu a wo kirem se hwemu de empanifo de egu akwamu a wono mo ehwese umbehunu obatan a wodi boni etesa ye kasa kwada no wote ase wonwui na emom oje ayahwe ewo dwaso aban aya sabia empanise de wo kwatan de wo batan de ogina ho de nanka ya tentrodo ye bo ehomode se yensa betimaka yenua bema awo yensam troni ewo adwempa FM ewo Asante Achem dwaso wono na assembly member ewo dwaso nkwanta electoral area fa no wo tani yaya nankere no ede ho enkomo yensa nyanka no berepam yensa kanu a bedwasrede ye de munsam ebesomatiefo yanto akase bono so ane ye body aguramu na na ezi amekese no ene eku ahwe o man Ghana yakwana badie ensam so o man Ghana mechire National Road Safety Authority for aba made akofa dwumade bi dia ba edin adaso eye kasa for safety na mudwumade nya so mbaba bo o man Ghana akwani abadie hu sensam so atima ye dwodwo firi se ye kese o man Ghana ne wo krasa wo kɔ baby abape na busuafo nyina nso gudjama firi se nyankopɔ ani hu afofie pa na ne se senkan bi na shan katwie basabasanti wakwato atwene baby aku ya ne senti dwumade ani nyina ne botae ne se baba bo o man Ghana wo ye shenkani na wo tu kwan na nye wanga so private car na otim nemum ye commercial vehicle na se trotro yi bi de momade anse obetimi akasa na ne o shenkani abo moden atwi ehyen ye se ba ya enkwanhia entumi konkosi na se dwuma we de dwumade we no eyade a National Road Safety Authority for and afinso eya impact eya psych and afinso National Road Safety and na we say dwuma ko makoma mi no omde e kan chance mo ye agency so mo so eta kire bi aka bom e kire mi se o manga na esi ayekese no sa hyenkafo amutwi ya na hyen ya tietimu bi wo yo bi aye kwantini na otika ma na se wankasa na wo ye di no hyenkani ye de no wankasa pa wanhwe ne ye bedu baabi no na nkwanhia si ebia ese no hyenkani ne hudi abanti no amfane sade wankwaje no ade wo sade akwaje na wuti ate ade ba che na yi abafie na abusuan sunu gujam endomu kirem se free ne akwa wo ya Ghana na afoka na wo kwa abomoden se won tena se nyanhwa han ye din no hyenkani no sabi kan ya wotwi basa na ne manko ya beye din o se dabi uhu bibia ka bibi na ntumi wa na o man Ghana ya hyenkwie ene akwana badie no etimi jojo pa emfa mayen na no mu kirem se agencies ahodo amoso akabo no a omone eye National Road Safety Authority for no edi dwuma no ebi eye D prize afiso eye Irix and afiso Star Oil eye Piva drinks and afiso eye Madira Washington Fellowship ena makabom eboa se nyama wo ntimi kwen na my Ghana ye ne ma ye fotrotro ekwa adwuma ne de ototo sada se ubomode na afo wo hye na wo kwa na hyenkani behu asa afidie o chinchini stia na basa de open wo ye na excuse na woji ebedi baabi ne wa just ya ne ka ne dimirika sa so hyenkani we de wa ben po ne meka atwipa na o se de bi wei sabe ensem hunu baboni se hunu se sabe
shenkani bi di nsɛmhunu bi se ya bɔ mmɔden na kasa kyerɛ ne sɛ adeɛ wɔyɛ ɛyɛ owu adwuma nti onyan paa na wɔne ho kyerɛ m sɛ ɛsɛ yɛ kɛse ne wohwɛ mas bosom yɛ ɛtwa mu yi a mɛkyɛ 2024 yi ma ho kyerɛ m sɛ nkwanhyɛ wodo asi ɔman Ghana mu ɛwɔ match bosom no nkutoo mu no ekumuni pa maako ahawɔtwe ɛne nkron 809 na ɔmoyɛ nipa nkwanhyia etumi kum wa mu edifi atafo asase so ɔmo kyerɛ m sɛ nipa dodo so epepraeɛ no ayɛ jazane empem 9 ahankron ne aduonum 4955 no mpepra won kwanhyia ɔmo kyerɛ m sɛ emu aden pa wɔnom sɛ kyerɛ m sɛ nkwanhyia wodo asisi ya no ayɛ empem 9 ahanum ɛne miɛnsa 4503 ɛna ɛyɛ accident wodo asisi ɔmo kyerɛ m sɛ emu ɔyɛ nti ɔman Ghana nɛ abusua edi yawo adwuma hodo egu ne nyina ne sɛ adwuma yɛfo ɛna lɔlofo anase adrabafo kum wɔn ne senti efiri ne kɔ yɛ shenkanati kam a shenkane ne twika na bɔmɔne sɛ wɔne betimadi nati na ne mo bi wɔn ma otu ne ma wɔne asɛ ɔbɛkasa de timi aboa me ahobɔ nsɛm mu ɛfa ɛkwan so kusa dwumadie mu no atumi akɔ me nyina yɛ kra sɛ yɛkɔ adwuma ba yɛtumi abedu fire ma bibia atumi akɔye ɛde ama yɛn we ni kra hodo a efiri National Road Safety Authority fo aso yɛ ba di yɛ kase bɔ ne mire yɛ bɔ akyire ɛde asom yɛn tifo yɛnto akase bɔ no so mfmfiri DLFM 106.9 ɛso wodo message no abrɛ yɛn ɛwɔ Facebook ro so bɛkenkan ne nyina nso ama wada wase pam na brapani Charles Mante ana wase the news is loud and clear na wase DLFM de in fact mo yɛ number 1 papa na edemu ɛwɔ US Montreal so a wɔn say de Kwadwo yi if persuasion fails force must be applied wase what the news no pua Joe Biden ene Kamala Harris ana o ma yiwom ti was mo mumpo mo betie eno ano no a enti yɛda se papa brapani na se Kwadwo yi US ho no se ho na Ohio wo mboa ne wo se ho na Columbus nso wo na ayi the chance ho na wo US Kwadwo na Massachusetts nso I'm sure say wo ha wo ye sure me sure say ho na wo US wa Kwadwo yɛ tukwan o se ohun se de ade ne tie ne wo hu na ni ayi osofo ba ko po DLFM ha sei DJ Omale na kasa buntu na wa kyerɛ me sɛ ye be kɔ na enya abotransa buntu ka se Ghana fo ni nyina kɔ na mi ba adwuma na Ghana fo afo ahodo mugu Canada wɔn members hɔ na mo gye visa na ɔko yasem kuma ndi ya hwɛ kyerɛ ne nyina kasa ye be kɔ ahwɛ ɔman ye bɛbɔ ndi ye betena kyerɛ na agya ya prapra kyerɛ ma mpanimfo no ndi ye prapra kyerɛ ma wɔ no I see enti ya das brapani Charles Mante ya das papa ene o message ya wodi free esoro ho nso abrɛ yɛn Kwadwo yi wɔn wo kurom a kyerɛ sɛ enye kurom kotoa na yɛgyina we so agye aboafoɔ enkrato yɛ ba dia ka kyerɛ bia nso yɛde ɛbɛso mo stay tuned. Yes, yeah, moment where would water. How do me that into na me too better. Makwanto hu nsam eye medadwen. Nanso me yensam tro ne nti. Menya adagye ye hwehwemu. Ekohu Sunday Sam's consult. Na wonom nti ende metimi ba. Menya abre ne adagye ekenkan ye. Eye investigations about womo. Ana me hu se wo apply for visa assistance a efeli efri se wonom ewo track records. Madanse die nie. Ma bi ni nkyerɛw. Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje o visa ama won se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na Africa de Serbia any Greece nso abeka ho a work permit etachire ma menkyere wo mo etchire kwan Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier asofan a wo ben Wise Park Hotel ewo asofa new station hono mo a frɛ number 0244291546 email address nso samuelowusu626@gmail.com yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media see a moment where would water. Hey, anokrase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ebopre mai etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neyia wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase
asɛ na pese wo ton fra wo beto de amount sesia wo ton kai beto ka ma free so your customer there and as all the accident car ba on be mark afofo se etwi enu so free shesha fix my ride limited e cheap pa wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwano so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime press 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing. DLFM 106.9. Ebusia ena yumre mame sama wa John sama wa kwa bamfamra DL 106.9 FM ene ukwada enyumre no nsia kasebo emre redu se agudiemo abrantie misinkunya na agudiemo nsam ne atwa gu na amaboabo ano no ene nyumre medebeso eye agudiemo nsam papa Ghana de wa ena nkrofun kroso de nia etofem a waso ente ye no ena maboabo ani nyina no ananyumre mede ebabeso wo somfo ene enyumre ayame ayensu ano de share apakan GH the blessed kini ye shasia yen shasia mfamfi yendiem yewia na yewie ewa manone dia Kate yes Okreku Ghana Football Association president na Kate Okreku akasa or say current GFN adiaba kwa ese omoye proud of it no how omoye consistent in terms of programming na over 4 to 5 seasons in here adiaba kwa ne si yen lake schedule no yetumi akone pepepe time ye start time ye wie no ye wie or say side we no plus edema yen football no. Yeah, try say you to me and your cat or Kreko or see you proud. How are you to me? Are you consistent in terms of your leg? No? One thing that we should be proud of as an FA is the fact that we have been very consistent in our programming. We have kept all our leagues on schedule over 4.5 seasons, 5 seasons. All our leagues have started on time and have ended as announced. It's a big plus for our football. Yes, Okeko era watenenkano na abosoba nema oja epayentino Ket yes Okreku amananso toaso edituja echemosi football na ye bono sebe wiemu die ne be wiemu player eye fans no supporters eba ebehwe ye bono o se mrewie du say stakeholders no say eye team owners coaches players no munyina mo beka montoma boani na mo ahye supporters no na modi o maba stadiums ahodo o se fans no omo deserve more attention and respect in our game no o next Congress a GFN bekono obe making it clear or semredu say you be pay attention to fans. And it's also time for us to work with all key stakeholders to bring back the 12th man of our game, our fans. I think they deserve more. I think our fans deserve more respect. I think our fans deserve more attention. And beginning from our upcoming Congress, I think I'll make a clear statement about the need for us to pay attention to the 12th man of our game, the powerhouse of our football. And Get yes Okreku and a trip bekese edema Ghana Football Association ono and other football ninyano ewa Ghana as tibrekese yadewonsem ede amao na esmi mens Ghana Football Association club licensing manager na wakasa wase club licensing department na OGF wono debia omo de strict embrano omo de ye adwuma na momo umpo nipa eho adwuma na omo ye ntie du ba bia ese ogu nyama mu kakra na mo clubs no omo nimni ese omo ye na yakwa ye nimu de enyama besesa. Club licensing department has always been strict, but this is a human endeavor where we're working with people, and there comes a time where you have to let certain things go online. So it's not. Esmi Mens Ghana Football Association club licensing manager and watenenka osanso your former player edema Heart of Folk na endrona Heart of Folk commercial center no in fact contractors na wie papa endra and a contractor no Asia Heart of Folk board chairman your friend His Royal Majesty Togbe Afede the 14th and handi over kino ene enwo hihye nyina no edema Togbe Afede na Togbe Afede ekasai ochema osi we no a demonstrate how
House of Folk committed some building a solid infrastructure base the ama House of Folk or say commercial center no we enchebiano on be commission omu wie nso a omu de omani chem opobi man na academy nso oma commission. And this is a demonstration of our commitment to building a solid infrastructure base for Accra House of Folk. Sooner than later we'll be commissioning this place, and soon after we'll be commissioning the Pugman Academy as well. The two together are a demonstration of our commitment to building a place. Togbe afede ena watene nka na otwane samso erori tuja se enkrofo akika se commercial center no eno ne babe new secretariat area matima ye friend House of Folk o se enya sanete House of Folk already no omo secretariat eye adwuma e function na new building we dey ye commercial center na demonstrate how a commercial no omo build the House of Folk brand no. Of course we have secretariat the secretariat that will continue to function. What we have today will remain our commercial center. Again, a demonstration of our commitment to ensuring that we exploit as much as possible the commercial value of the brand that we are building. Togbe afede ne kwakra mu no ena ochema o se House of Folk ehia solid group of players ene no ombe boama team no moremo asani na o se management ene obia omo work on it o she House of Folk supporters ne bo se obia ye committed se ombe tume put quality squad together as soon as possible o se ne entia enyama ensheda nkoye signings no mo nya no ene se players ne bi wona promo ba enye easy negotiations nyama kom enti management no players any obia eye na fam de se na be ya nyama be koye dia ma has. We need solid group of players to working at it. We want to assure our fans that body is committed to assembling the best squad possible. Sometimes it takes time because those constraints are beyond your control. You may want a player who is not available. As much as you can find those who are available, we will bring them into the family to ensure that His Royal Majesty Togbe Afede the 14th ono ya board chairman Edema House of Folk ana watenenka na endra House of Folk supporters ni bebre na ekopie mu o Karim Wayo eya supporters penipa Edema tima ye friend House of Folk obo Togbe Afede abaso for say wa build the ultra modern commercial center at the Amahas. Eya House of Folk eya House of Folk danu turning lamunde Adam Gato said, when you get well, but the phone is after the container. But the part to the brother do Karim Wayo ena watenenka na Karim Wayo ebo Togbe Afede abaso wie no ena has supporters ni bi nso echema Togbe Afede ebo abaso waya de se wa build ultra modern beautiful commercial center edi amatim no na off the field no o build infrastructure no na park no so team no performance no se ye be win games ebeji nkruwa no ma wani nso nkwan no ho. And then you know, I think so. And then which one share has to money from Kwa? We know we ask me, they are the Yaji. But I never catch everything. I'm not say. We know why, but preaching song we are. I want from your wire. The boy are not to be any paying for a basso. House of Folk supporters and Romoko PMO Ewamra contractor and handy over House of Folk newly built commercial center key de Amampen for no Choma Giawati and Nkano. Now Dr. Richard Dia in Century and President Edema Samates 1996 Bobo Kono. Now Yebisa Sadentina Samates most signing young players and I see young players no and one Omodeji League into Omuguswa or a signing be Edio Ratimum. Or see no football no baby edu no se o de mpanifo kakra wura team no experience now o de nkwala no e de account nkwala ya no na wini amameboa. Why should we change the team? Obi every league mo for mo nkobo na matena ho na makwese nkwala ba new people and mpanyimfo omo free baby and omaba. You see, it's a continuation of what we are doing, and a team should always have a blend of young and old.
Dr. Richard Dua Insenchire President Edema Samates 1996 and Watenenkan Prince Owusu a new midfielder Mediama assigning from Bobokwa your friend Kofodua Sushan Sporting Club or so are you proud saying they waba Mediama or Babesina can also try everything possible Emma we given the best Ediama team or so buy no or accommodation any be added an aquam. I'm proud to be here. I'll try my possible best and all I can do to support the team. We train good, the accommodation is good and everything. To be a cook by the mommy time I showcase media no it will be a kind. Prince Owusu new midfielder Mediama signing on from Kofodua Sushan Sporting Club Nebusia Waten and Kanyan for senior monitor Ewa Amanone dia Yensha Sem from France Paris Saint-Germain Bobo Konoma Kache na Omane Benfica agree Paris Saint-Germain signing Portuguese midfielder your friend João Neves Edina Bobo Kwa your friend Benfica Portugal Sikebe Piema Jibetu Yadiama Benfica no 60 million euros not 10 million euros so I add-ons a brand your friend João Neves no or be sign 5 years contract and the Amabobo kwa ye friend PJ Renato Sanchez midfielder Edema PJ also fi Portugal or be kwa 1 year loan as part of the deal the Amabobo kwa ye friend Benfica ye don some the Nancy and Atletico Madrid almost strike friend Alvaro Morata mo ni kopie mo AC Milan na sena mpene for kan ejabiwa ejabiti asentimene o kasei Bobo kwa friend Atletico Madrid omodi omani achem of Villarreal Norway for striker friend Alexander Solot no ono na Bobo kwa ye friend Atletico Madrid and Villarreal twetwen komo se omode ne beba no wa be replace Abrantia ye friend no Alvaro Morata na last season no wa La Liga no no Abrantia friend Alexander Solot no na oye second top scorer or share 23 goals ewa ye de won some edi amount Bobo ko bi efi Saudi Arabia edi sika twitwi di abapiem Barcelona kache se Brazilian ringer ye friend Rafinha no enkomo peno se ombra Saudi Arabia na ne yete ene se eye ahila omo Saudi Arabia na omode offer ne buyer na ehwa Abrante friend Rafinha a reject so nya krado se obekọ ma ye friend Saudi Arabia opesotna na osina kan edema Barcelona ye de won sam ediama Hansi Flick manager edema Bobo ko friend Barcelona o se ne plan nyina ne se solid team a Pep Guardiola a build Bobo ko friend Man City no ono so be build the same thing Barca no dia jinkuru awodo a ye de won sam edi atuanim na Pep Guardiola Man City manager o si goalkeeper friend Ederson no obepe se obetumi atena no wato aso ada goal post mu edi amabobo ko a ye friend Man City nemu akoba ne so obekọ a ebeye ne yade nemu no akoma pam obehira no na wakọ we ene nsema Pep Guardiola edi atudwa yedi amawebusia nyina we so na gudie mu nsema ye bobo no na nwumre edi besmo wo kase ebusu yam fancy mi amedi agudie mu nsema no edi ba edi amje so no ayensu ano de share apakanjich the blessed kebusia agudie mu nsema no yedi asi yento aso mfiri hade magana fo nyina kwa ba ba bia dro no ye frɛ no sofa na yenso fa ye magana fo kwan na monso motimi akire mo adwen na we no putupuru report wa efiri bogoso ba akire se explosion bi asa akoso bogoso ama cars no ase doso papa cars ye jato mo doso na bogoso Kwadwo se bogoso yeah wa se hono mana apiete wono explosion ko si ya ekurumu ni nyina se tore ye kwada na amanfo no ena yenya ntie se fuel station ben so a fuel station yes baby fango yeah ana explosion akoso hono na ise akogeta nti cars ya park wo fuel stations go nyina no adane nso no aya asem kufuro kroko kra DLFM breaking news. Enti we no manebo a efiri bogoso eba ye bom pa ye sire nyankopon se ka no de asai na emom enkwa de ye besere no ma omabi enhwere anwumre enkomo no nyede na so nyehwe ye bremu nti moma ye mfa sofa no entoa so ebusuya enkomo ne nyina no ene se founder and leader Edema Joy Impartation Ministry wa yosofo to Ghana fo nyina fo titiriwu ene ne nyonko asofo ne se sa bre ya Ghana wo mu
enye nkwamhye enye NPP awieni enye nyankopon se NDC awieni na emom yenka ensam a ebeka wo man na bom yenka ensam a ebetimi de asomdwaba yenka ensam a Ghana yembobere ekitemu yebekitemu saa wasi asofo monhwe na awurade man monhwe wa musu yie saa bre wei pa firi se puppet no yemfa nhya nkom nko a ba bia dro no de yesremo ada monfa preach peace and unity me pacha enkomoi sofo ma me ne sofo ba ene sofo papa woji san komoi san me ani nkomo 0534 050199 and at 0593 4065 65. Good evening. Bacho, good evening of Okogyeabour. Dexon Bada Konkwa Kujeje Drogba Achimodukuro Mamintewe. Wafa me da ase. Wafa asemne nyana software kanu na eba no Ghana manu asemde a se ye bi mpe se me kura me gina he mi huma ni sokura enya MPP ye ndis enti se me gese MPP bi a lati so bi da na se NDC bi dia enti 220 se na software kana de ya da na se enye MPP se NDC system na we bosi bia ya mompai impena asumdwe mo meda se papa good evening wafa me wafa se wafa majo sa kwade mejo so wafa na me wo call so ntimanti ne ba enti ane wo fra ayedan wafa se me pese o kire mi mu misrew yese asofo no omo mfa omo puppet no preach peace and unity eno ano no wafa peace and unity se na be abatu e abekoto medasi papa good evening wafa good evening me wafa se be ni 49 ni wafa amansia kireben DLFM 106.9. Bankasa amansia pampans rada me se amansia kireben nipa bofo oba ukoko de se yare ni o ya fafa wuye ni e babua o eye wunya de wo fa de se ye wo se japade a wo de be ma ye ha no nya de benya bi account ya ma ye ni ada ho ya so be ye si datin na me wode na kronfo awia me mpacha ma mintie wada roma wo fa no kwena opani no e ka no se bi ye si okonfoni o si krubo ba ko ye den o ti no bi enti opani ni ka no ye be hwe e empanimfo no omo betie na asopam nemum NDC omo ye Ghana for MPP ye Ghana for omo be mad Ghana for DLFM 106.9. adi ni nyina no no medas ni wo hia wo chen oman na eno na di wo ye niba enti ofa ye be sere ni papa na ka no yentie na asopam anya no kama medas papa medas osofo pani akasa wo se na nyonko asofo no ebra so samode puppet no ebe preach peace any unity na Ghana akoso aye Ghana. Good evening. Good evening, Wafa. Me wafa se be nie. So good evening. Me jo so good evening. Me wafa se be nie. So Wafa ti Abigail, mpacha ma mintie we Abi. Okay. Ofanya so funa kame eye pa na nya atopofo no susu nko a yes, you to make you hold no more. No, I believe it's a family. Yes, no, yes, like even the software car and from preaching saying, no more so. Said a boy almost so monk of be a ember because Bible Mukran to G, Bible that as a Jew. It's the software can a coming in now. Medas papa said what to Mebrono so for. Good evening. Even Oko. We deal baby our friend me free. F1 F4. I will tomorrow. F4 kata. F4 kata. Me so duma. Mo aduma da se sai gbe na ne e kan. No. O ka se msana. Oh, we are too much. Kata ni na wati. Oh, say echi F4 kata akpe mawu nkeka aka. Akpeno kaka ese mi da se
why are they just of opening? Oh, you remember? Pentecost for Radia. Nancy was sorry, and then you may want to say, Brab, where the Miss Wadia Bedding. Hallelujah. From Pentecost for transmit and media. Count Casamianco. So for Pinacasa, a true for Somunti and press for Somunti shall come and this is very MPP very that cream. You're gonna phone a bed decided. Medasi. Men so medasi papa, Ebusia yent me. Emfa afrefo no ebiem na kodole de breaking news no yado so eba DLFM breaking news. Kase boni ade asidie na mom yemfa we nso mo ate na video na ni enyan accident esi ewo mampon eni kofuodua kwantempon no eso na wohwe ka no eye Honda Civic ebia Honda Civic pa ne registration number eye GE 1291-23 Honda Civic ne registration number eye GE 1291-23 nse wo free mampon na se wo kokofuodu a wo ye ohyankani amoni na ho ne kwan no so nye enti amanebo no kirem se na eye overspeeding mirikatente ana nam so akwanhia atimi asisesi a ana aba na aposifo aposifo bon kokko according to report no police for no bon kokko man won enso wanti fine yasem ana hewode akwo ho ya fanko nhye we di aba enti kodwa no so ebedi akire no nyame adom a wakina obo ade ma ye nkwan besa de mu nkire mu abra ye enti ayiye ka se de so nam kofodu akwan no so de wani akire mu o mampon a ye besere na wa ma wani ada ho frese accident no asi eni enyan pa monkafra swide the lights anu yes also a DJ Hitman is up next what dia wo ebe puopu amuse kafo pa na DJ Omarion enso de ko Facebook no eso adwumafo amo ewo AJ Creation Dome Christian Village Jane ene ninia Paulina yotia mo papa amuse kasebo no mutie no ofa asifu wo kire mo nkran ya na to afa ho akenkafo mienu edia mejeso eye gun stakat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Menes of Pania Nansen Nanko Asore Kakra Nedia Bram Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Kwadwo Okon Oba sorry biem. Oh, na Sammy dey say sisi ameke say dey sorry dem sorry o na. Edu ba bia na ibibia wona so egusu aginam. The News